basi bimeze bite reka nze tubanze twamamaze hanyuma nze dutangire filime yacu ni za filime mumenyereye zibica bigacika. Muri Felician Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felician Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felician Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. They say the holy water's watered down. Bantu mwajyaga mushaka aho mwagurira ibikoresho bya elektroniki bya originali bazaniye igisubizo nta handi mugane Unique Nzai Limited. Tubafitiye televiziyo za flat z'ubwoko bwose, radio za free z'ubwoko bwose, TV stand zigezweho, dekoderi za kanari, DSTV, firigo z'ubwoko bwose, gaze nto nini n'ibikoresho byazo byose, iminzani y'ubwoko bwose, amagare ya siporo ay'abana n'ay'abantu bakuru, stabilizateri za originali, ameza yo muri salo, printer za IBM, telefone za smartphone, ibikoresho byo muri salo nka seshe, sterilizateri, casque na laptete. Unique Nzai Limited murayisanga mu mujyi wa Nyagatare hafi y'amahuriro y'imihanda uzamuka muri gare n'umanuka ujya kuri East Africa University. Ku bindi bisobanuro mwavunyisha kuri 0789 bibese bite mambo vipi reka dutangire filime yacu. Za filime z'ibihe byose. Ukeneye kwamaza kuri filime zacu twandikire kuri 0782543221. Ukurikire filime bibese bite WT Films Bega filime. Abo nabagiye bagutegurira. Scoff Entertainment ku bufatanye dutangiriye hakunino. Hebe dutangire mukobwa. Mukobwa dutangiranye bisa naho ari kwibuka ibyabaye, ndetse yambaye impeta ya mariage. Ni filime shyashya. Hebe mukobwa kuramo impeta, ndetse mukobwa uri hakunino yicaye imodoka ndetse bisa naho afite agahinda. Bibese bite tubonye ibyo yari kwibuka. Ibyatinze abagutegure nabo gabo Scoff Films present Scoff Entertainment. Scoff Films ni website yacu, nimbabwira ngo yakunze muzamenye kubwo tugiye kurya show. Mukobwa vayo. Hebe ntabwo turamenya ngo filime bayise ngo iki. Usabura hari ukuntu filime zitangira nakiyo nkubwiye ngo filime irarenze rega ibirenze. Kurikire filime uko bwaje hakurino. Kumanga hakurino. Hebe turi masaha y'ijoro baze kumukingurira hano. Ye guhagara aho ngaho ijoro ryose cyangwa urandika ninjira. Aho yaje. Stop. Garara. Hindukira tugusake. Aho yaje ugiye kuhinjira baragusaka. Ni umukobwa dutangiranye. Bibese bite nitwa du filime tw'ubwenge. Kurikire filime bavayo. Hebe ndetse abari hano hakuno bafite ibintu byabo bakora bimeze nk'aho wagira ngo bacuruza za matera niba batazikora, wagira ngo ni uruganda rukora za fomu ubundi ni matera. Hebe keneye ko twamamaza ibikorwa byawe twandikire kuri za nimero nahoze mvuga kare. Mukobwa avayo baramuherekeza. Zasa bakora matera hakurino baba bari no kwikora, baba ntago bashima uko Imana yabakuze, baba bari no kwikora. Gaburi hano uri gutumura ifu. Ifuye mwamusatse cyane ameze neza.
meze neza. Clean and beautiful. Ni na mwiza cyane usibye kuba ari na clean. Never imagined that the lotus be more beautiful Nigeze nibaza ko Lotus than the real flower. yaba ari mwiza cyane kurusha ururabo rwa nyarwo. Lotus ubundi ni ururabo. Kobwa bamwise ngo Lotus. Oh my God. Genda gake. Foreplay Shaka tubanza tugakina mbere se before the transaction. mbere ko dukora transaction igura bitano kuba ndi mukobwa bamwise ngo ni Lotus. Lotus ubundi ni indabyo zitwa ziryo. Président. Mugire sha hebe barakwereka sasa muri za matera biramuzarebe neza muri za matera bagurisha wabona haba harimo biriya bintu we bibimugi. Here's the goods. Dore bicuruzwa. Money. Mafaranga ari hehe? C'est ce qu'on dit, hein, Guy? Ariko uzi icyo L'argent, c'est comme le bajya bavuga ge fumier. bavuga ko ngo amafaranga ameze nk'aho ari ifumbire Faut le répandre. uba ufite kuyanyanyagiza ahantu hose. Philosophique. Umukobwa C'est une discussion de... aho twahereye tuvugana ntiwigeze uvuga ko uvuga igifaransa. Kavuga French aje kugura hakuno. Pleine de surprises. Burangere nuzuye ibintu by'ibitangaza bitungurana. Hakuno atangira kureba ukurikire filime. Hari za siso. Ubwo batangira kureba. Je nankunda surprise. Komeza kureba mukasi hakuno. Numukobwa dutangiranye. Mumwice. Bebe. Ubavuga kwica. Tangira kubatamo imikasi. Bebe. Tutangiye filime yacu. Bimeze biti. Nituramenya izina ryayo. Boss avayo. Bebe. Yo. Barara bamwirukaho. Kurikire filime kugera hakurino. Yita nka wagira ngo bacuruza za matera kumbe bacuruza n'ibiyobyabwenge. Buriya mukobwa ubamwise ngo Lotus. Bebe. Jugujugu. Yo. Kobwa vayo. Nuko dutangiye filime yacu. Bimeze biti. Yo, nabarara bamutakaraho. Biraryo bitaga baraba bagutakayeho. Uno mukobwa twatangira ibintu yibuka bya danje. Bebe. To. Fighti. Kobwa mubi cyane. Basore. Papi. Ugabo dukora mu biyobyabwenge. Yaje yitwa ngo Lotus. Iyo ni filime nshyashya bebe. Kurikire filime. Fane cyo. Kwaji. Kobwa ni mubi. Chuma mu gatuza dore. Fight. Hasi. Tahari bebe. To. Yeah. Bitu mukobwa hakurino. Gatebe bakita sheze. To. Bebe. Bagabara bajagaraza. Buriya ngo ujye utinya umukobwa ukubita. Nangeje afata itindu. Arababyita ngo ni itindu. Baya. Tindu. To. Kumutwe. To. Fighti. To. Yeah. Tiens moi gaba. Tindu to. Che. Ho. Tatawi. Kobwa mubi cyane. Nibyatinze. Bano bantu turi guhereza akazi. She has field Ibeza cyane ariko ntago bafite experience. Kobwa sanzwe gukora hanze ariko ya office. dedicated and has been working intel on the floor Ndetse amaze igihe akora ashaka amakuru kuri l'affaire. for 4 years. Imyaka ine yose. Speaks French as well. Avuga igifaransa. Native tongue. Cyane ngo ururimi rwe rwakavukire. Kobwa You think she has what it takes? utekereza ko afite icyo bisaba se? I heard she had to take some time off. Numvise ko ngo yafashe ngo agahengwa kabagiyeho gatoya kuruhuka. Rebe. Kobwa sasa ari ibintu bari kwibuka.
ndetse ababosi bari kumuvugaho That now. ibyo yarabisize byabirenze baramureba menyera umupolisi tu Okay. okay kabavayo bari kwibaza niba afite ngicyo bisaba kugira ngo babe bamutwara muri team Agent Chen be tugende kobwa vayo filime iracyatangira Relax, the mission was a watuza misiyo yarangiye ko bwaje iruhutsamo ati watuza misiyo yarangiye kurikire filime barakwereka sasa hakurino hari umugabo uri hano ndetse asa naho wagenda ngo muri Katodi ni hano bagenda bakagufungira umugabo umeze gutyo ndetse ari kureba umusatsi we wenda kumucika kurikire filime nge banyita Scoff tell we wakoze kuduhereza amakuru Nikolai in custody. ati ubu turabizi neza ko Nikolai ari muri Katodi ari barafunze Know the location of Marcel's ndetse tuzi neza aho next deal. Marcel azakorera diro yindi ya butaha The man who just left here is Mr. White. umugabo ugiye mu kanya bamwita Mr. White Runs a specialized unit. I afite unity y'ibanga ndetse ikomeye cyane believe you applied some years ago. ndetse iyo ngiyo niyo umaze igihe kinini wapurayinga b'imyaka 10 ishize Yes, ma'am, that's right. cyane nibyo An operation on Marcel is to take place tomorrow, son. mu gitondo cya kare izuba rikirasa operasiyo yo gufata Marcel iraza kuba iriho cyangwa se iraza kubukorwa You should take the lead. Me? yizera ko ushobora kuba wayobora Ma'am? yeba Who better else to bring this home? bumva ari nde wundi wazana bino bintu mu rugo I don't know what to say. sinzi icyo kuvuga amaze imyaka 10 yapurayinga gukora muri unity ejo mu gitondo nibwo azatangira operasiyo ngo yo gufata uwitwa ngo Marcel Work-life balance isn't easy. gufata ubuzima n'akazi ukabihuza n'ibintu bigora Hard. ariko rero ibyo dukorana biba bikomeye Sacrifice. bikena ko dutamba ibitambo rebe amaze igihe kinini ngo yaturayinga kuba muri timu y'uriya mugabo bita ngo ni Mr. White ndetse Mr. White ngari kwizera yuko mu gitondo operasiyo bafite yo gufata uwo mugabo bita ngo ninde Marcel ku makuru bahawe n'uri uri muri gereza uno mukobwa ashobora kuba yayiyobora ko bwaje kuri no rebe Hey, babe. bebe bite I cannot wait to get some peace and quiet away from the city's kids. kubwo rwose nategereza kugira ngo tujye gutuza hanze yo n'umujyi n'akavuyo kawo Okay? Seem better. ufite mo bebe Oh, no. ko mbona utameze neza Nothing. ntabirenze isheri Huh? Got a new one. nakuboneye akandi gashyashya umugabo we nyine abantu bose nyine bajya ku kazi baba bafite abagabo cyangwa se ari ingaragu Buddhist walks into ababudisiti bagiye mu kabari yes. Can you make me one with everything? ushobora kubona wakora kamwe ukoresha buri kimwe cyose kubera ko uri umubudisiti Like music? bari kwibaza umubudisiti mu kabari ufitemo bebe basohotse Did you move my ladder? Because you need it. urabikeneye kwimura urwego rwanjye kubera It's iki on my level. ukeneye kugera ku rwego rwanjye nyine tukareshya So my boss reached out with the idea of, bose wanjye yambwiye ko ushobora kuba najya gukorera hanze y'akazi what do you think? uratekereza iki Could get out of the city? tukaba twagenda tukava mu mujyi tukagabanya If we did that, amafaranga twishyura on one salary. rebe Okay, Lil. Spill it. ruri ibivuge Something is off. hari ikintu kitameze neza kuri wowe kobwa ntabwo ameze neza byatinze bavayo buriya igihe usohokana n'umuntu ukabona ntabwo ameze neza ukabona ntacyo afite ibibazo nyine tu ni umugabo we ndetse It's not you taking a step back. I know. But they want me to take the lead on this. bashaka ko nibuze kuyobora bakaba bari kubwira tubivemo You know how important that is to me. bino bintu uzi ukuntu ari ingenzi kuri njye Was. byari I've been tracking LaFleur for years. maze imyaka ndi gushaka amakuru kuri Been Fred gathering intel, Lily. ariko amakuru arayabonye And you've done an incredible job. ndetse wakoze akazi keza But why not let someone else take it from here? reka hagire umuntu basi ugusimbura abikurikirana You in the field? wowe uhora kuri Freddy reba We've been down this road before. ibintu twanabiganiyeho na mbere twanabinyuzemo biratandukanye ariko wapi gute If things go well, ibintu nibigenda neza maybe I finally get my shot. ahari nshobora kuzabona amahirwe yanjye Let me tell you how this plays out. reka nkubwire rero sasa ukuntu bino bintu tubikina umugabo The insane hours, the late nights, and me here. amasaha yawe ya feke wakirewe amajoro yose nanjye ndi hano nkutegereje
I don't want to wait and... ntabwo ngishaka kujya nkutegereza ukore kubona kandi kazi It's gashyashya about more than just ariko ibi ni ibirenze twebwe twembi jye nawe creating a safer place for our future. ndi gushaka ahazaza h'umuryango wacu hatekanye rebe ugabo ntabwo ari kubyumva ari kuvuga ati ibyo bintu wabiretse reka njye mfata akagendo kandi ntunegereze ugabo aramukatira John we John ntabwo ashaka ko umugore ajya mu kandi kazi gatuma ajya gukora igihe cyose bimeze bite umugore ngo amaze igihe kinasaba gukora muri iyo timu ariko umubwira ngo ashaka kujyamo ndetse yatangiye gutekereza rebe kobwa ari kureba agakufu umugabo yamuhaye iki n'iki byose bayise ngo iki turaza gusobanukirwa ni umukobwa ukiri muto kwa kuntu barashatse hashize nk'imyaka mike ariko bano bantu menya bamaze igihe kinubwo nta mwana twababonanye buracya mu gitondo umukobwa avayo urebe telefone irasona telefone itazwi nako amasaha aracyari nijoro bite uri cyande John ni wowe witwa nde witwa nde umva amagambo telefone yakire mu ijoro nijoro cyane John ni Richardson John ni iki mfite mu biganza byanjye uri kubaza John umugabo we ndetse bamufashe John ntago mbizi ni iki mfite mu biganza byanjye bahamagaye umugore we Agent Chen ese waba uri kunyitaho niba ushaka kubona umugabo wawe ari muzima ugiye gukurikiza amabwiriza yanjye ufite iminota 10 yo kugenda ukagera ahantu ugiye kukoherereza cyangwa se John agapfa mu gihe utakora ibyo nkubwiye umugabo wahamagaye no mugore afite John ndetse afite ngo imbunda nakwanga afite ngo hama ubundi ba kobwa itavayo bamwereje adresse kuri aba John niba batabaza John ni umuntu uri umuntu mwiza cyane John yatabaje umugore we bimeze bite mambo vipi wamufashe ngafite wafite inyundo mu biganza bye kandi John ntago ameze neza usafata telefone biramubwira ati nugira ahantu uhamagara biraza kugukoraho rebe turi masaha nijoro kuravayo yihuse cyane Sweet Dream ni muzi ibyo ari byo ntago bajya batwishyura ngo tubamamarize Congratulations, you're in record-breaking time. Urihuse cyane kurusha uko twabiteganyaga. What do you want from me? Shaka icyo ushaka iki. In the back seat you'll find 2 bags. Inyuma aho ngaho uraza kubona ibikapu bibiri. Open the one on the left. Fungura igikapu kiri mu buryo bwawe. Kobwa vayo. Modoka niba yayikuye hehe? Niba ariyo bamuhaye. About to take place between a contact who goes by the alias Lotus. Amagambo witunze. A meet is about to take place between a inama igiye kuba hagati contact who goes by the alias Lotus. Y'umugabo witwa ngo ni Elias. A man named Guy. Sorry. Ihangane gatuye mu kagira imana ntago byongera. A meet is about to take place between a contact. Ati sasa inama igiye kuba hagati y'umuntu witwa who goes by the alias Lotus. Ufite akazina kiyise ngo ni Lotus. A man named Guy. Ndetse n'umugabo bita ngo ni Guy. Precisely. Cyane. Avuga ni play a role. Hano ugiye kwitwara. This is a contact that Guy has never met. Lotus ni umugabo Guy atigeze ahura nawe. Cyase umuntu atigeze ahura nawe. Your task is to gain his trust. Wowe ugomba kugenda akakwizera. Right. Muri ako kanya uraza guhita umwica. Bibutse filime yacu igitangira n'umukobwa yatangiye yitwa Lotus. Ndetse uwo mugabo uwo ngo witwa ngo Lotus yaragiye guhura n'uwo bita ngo ni Guy. Go to the furniture store. Genda hariya bakora ibintu bijyanye na za furniture cyangwa se ibintu by'imbaho n'iki nurangiza uhure na Guy umwice kandi ugende wise ngo ni Lotus. Lotus ni umuntu Guy atigeze ahura nawe. Nibwo wa mukobwa yazaga hakurino. Wigeze uvuga ko uvuga igifaransa mu magambo yose. Uko yisha abantu. Chaka kuvugana na Rafra. Bebe. Adri, hey, lève-toi. Ça va, mais lève-toi. Chaka no. Oh, si, je parle pas à toi. Kene kugira ikintu mubwira. Bebe. Sniff. Oui, ça te fait bien. Sniff. Sniff, mon Christ. Comment? Abiriza kuba imogi hakuno ibimogi ntago biri gukora. Kobwa vayo.
hano twatangiye filime yacu ndetse n'umukobwa yaje yita Lotus. Impamvu yaje abikora gutya nuko hari uwamutumye hano ngo azenga umuntu mugabo mwizere ko uwo mugabo bita ngo ni Lotus cyangwa witwa ngo ni Lotus yari atarahura n'uyu nguyu bita ngo ni gay. Rebe patigikasi Une belle fleur avec des... Genda akantu kari aho ngaho kakarabyo keza ariko gafite amahwa. Shaka iki? Qu'est-ce que c'est sur Marcel qui s'en prend à lui? Ça prend? De quoi tu parles ici? Y a pas personne qui va se... Nta muntu ufite uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kuba yatera Marcel. Donne-moi des vraies réponses. Shaka ibisubizo. Shaka kumenya ngo bari buze gukorera ino operation. Tuzi bebe. Fata imbunda yese mutera ikintu. Gikasi. Wakora witwa ngo ni Marcel Lafra. Ndetse wamwohereje afite umugabo we. Kurikire filime. Uyu nguyu bishe ngo akora witwa ngo ni Marcel Lafra. Barakwereka Marcel yaje guhamagara. Ndetse hano hari guhamagara gake gake. Ari gutera akantu. Bundi bazakoze wenda nk'ukuntu umuntu ajya mu myitozo akayijyamo ariko ari no guhinga. Ukuntu isuka ituma abantu bitoza we. Kareka gupfusha imbaraga ubusa za gym. Barakwereka ruwaje hakurino. Tubonye uri gukora iki? Ndetse nuko bari kumureba. Wajana. Ya uraza gusobanukirwa umugabo avayo. Reba ise ngo ni Marcel. Chairman. Désolé de vous faire attendre. Vuga mu gifaransa cyabo. Sorry to keep you waiting. Wihangane kuba twatumye utegereza. Kaza kumusuhuza niko bita ngo ni Marcel Lafra. Marcel. You wanted to see me? Washakaga kumbona. Cyane. Yebe. Kabakomeza kwinywera kan. Buri uzanywe utuntu tw'ubwenge, sibyo? Utuntu twibanze buri tunyweye. Basa kugira ubuzima bwiza. Well, aren't you going to say anything? Nta kintu ugiye kuvuga se? About my house. Inzu yanjye. Oh. Very nice. Ni nziza cyane. Kangira icyo nyivuga. Follow me. Urikira no gutishima. Ndatekereza baramwegera. Mugabo waje kunungoma gukano kagabo ngo kamushakaga. After you. Turajyana. Arigira abantu sasa kuntu bakwakiriye ukanga guhita wakano gahita uvuga ati tujyana amahoro atahi. Byatinze. This. Sinchuro nyinshi na abantu benshi bagiye babona bino bintu. Bavayo. Kumbe sasa bakora karakagabo hano basa naho bari mu rukundo. Barakwereka umugabo hakuri nawe ashushanya ukuntu bareba. Bakora ku kagabo k'imenda imyera. Call it a hug. This is my latest creation. Nkunda gushushanya ndetse iki nicyo gishushanyo cya vuba. Bakubita isiri. A reflection of the city. Would you agree? Oh yeah, sure. Hebe. Bavayo. And one. Batangira kwambara utuntu. The colors. Ariko buri abantu bashushanya ku mabara bahawe. You, my friend, have not been given me the right. Inshuti zanjye ntabwo zigeze zimpereza amabara ya nyayo. Marcel kumbe. Dore umugabo ukuntu ashushanyisha amaraso y'abandi. Aragutumira akakwica ndetse agashushanya akagushushanyisha amaraso yakayashushanyisha. Wakunda gushushanya. Ibyatinze. Twigeze kumva umukobwa abaza wa wundi amaze kwica bise ngo ni gay. Ariko umubaza ati amubaza ibintu bijyanye na Marcel. Rebe. Kobwa. Ufite ikibazo hano? Buriya uzatwara ufite ikibazo kirazira. Hari ibintu bari kwibuka bimeze bityo. Kobwa kibuka rubaga abandi ndetse telefone irasona. Rebe. Yes. Yego.
Lily, I got to admit you impressed me tonight. Ya reka mbyemere ko wanshimishije ino joro. You had it in you to... Nari mbizi ko bifite muri wewe mu kukwica. Wapi. Oh, that was self-defense. Biriya byari ukwirinda. Sure. I'm sure Director Bass would second that. Director Bass ashobora kuba yabyemera atyo. I have my mission. Yafite misiyo yanjye. Most suited for it. Kandi ukaba ari wowe muntu ubasha kuba wayikora. Go. You've made a start, but we're not done yet. Twatangiye ariko ntabwo turasoza. 2 more targets remain. Turacyafite izindi target ebyiri zisigaye kandi ugomba kuzisoza butaracya. Ask John about that. Reka tubaze John kuri ibyo niba ukomeje kubihakanya. Kibuka John we ni umugabo mwiza. Right now. John mfite iki? Ufite iki? Afite ikintu kiki? Hackson ibya bintu bimeze nkaho wagira ngo nudukiro dutoya. Wait, no. Uretse gato no mukoreho. Tongera gufata urukiro. Okay, wait, okay, we'll do it. Ndaza kubikora. Please stop hurting him. Pastor akagarika kumubabaza umugabo wanjye. Yamusize. I'll send you another address. Yakoreza izindi address. Now take a breath. Yeah. Banza uhumeke. Kuko ufite ijoro rinini imbere yawe. Not as of yet. We've yapfuye. Thugs into custody. But what's the current story? Looks like a drug deal went sideways. Bisa naho wagira ngo deal yabo y'ibicuru y'ibiyobyabwenge yagenze nabi. Found Guy dead, scissors lodged. Twabonye Guy yapfuye, kasi hafi yiwe. Ndetse n'abatira zuzuyemo kokayine. Coming deal with Marcel? Harabihuriye na Marcel? That's still uncertain. Ntabwo turabimenya. Okay. Get Agent Chen in here. Hitubwira Agent Chen azako ntabwo araza. Agent Chen uri kwica abantu. Kuri headquarter batangiye kubimenya. Ibiri kuba mu babandi ahigwa. Bebe. Kobwa ngagomba kuyobora igikorwa cya mu gitondo cyo kujya gufata Marcel. None yatangiye kwica abantu bakorana na Marcel. Hello, Agent Chen. I'm not coming in, man. Ntabwo nibuze mama. Ushaka kuba ikintu ntabwo uribuze. Something came up. Hari ikintu cyabayeho kandi cyanje ku giti cyanjye. Twabonye abantu ba Marcel batangiye gupfa. Kibuka ukuntu yabishe tu. Yere kuzakurino. Niwe wabishe. I'm sorry. Babariri. But I just can't. Ariko nyine ntabwo nazisha abantu bari kuvuga ngo babonye ngo batangiye gupfa. Understand. Kariyeri yagomba kibuka umugabo we. Umugabo w'umwana mwiza w'agatangaza bafashe kuri kire filime. Bari kumuhamagara, operasiyo yagomba kujya mu gitondo, bari kumubwira bati waje ku kazi. Ko twabonye abantu twagomba kujya guhiga bamwe batangiye gupfa kumbe ni uri kubica. Icyo tutazi ni uri kumutuma. Hari wafashe umugabo we. Umukobwa mu birori. Uzi ko wavuganye na boss wawe. Nakubwiye ngo utaza kumenyesha inzego. I had to get her off my case. Nagombaga kuva kuri case bampaye cyangwa se agency yose ikaba iri kumiga none. Kereka nkwizeye. Ariko umenye neza yuko kunyubahuka biri buze kujya bitwara urutoki rw'umugabo wawe. Take the other bag from the back. Fata kandi gakapu kari inyuma aho ngaho mu modoka yawe. Girindi misiyo. Okay, I have it. Ndagifite. Fungura. Get dressed. Ambara. Your next target is Jimmy Chen. Ugiye gutera mwita Jimmy Chen. Yes. He's the head of LaFleur's money laundering operation. Uyu mugabo tugiye gutera ni umwe mu bantu bahanagura amafaranga ya LaFleur's. Correct. Cyane. He frequents a club named Zen. Jimmy afite club yitwa Zen. Genda winjire hanyuma ufata akantu gashyire mu cyo kunywa cye. Wita usohoka kugera mu muryango w'inyuma. Every tried in the city. Buri mabandi yose yo mu mujyi bari hariya. I have faith in you. Cyane nanjye niyo mpamvu nakwizereye. In the earpiece. Fata ku kantu wambare amatwi. Guide you through it. Tazi kuba nkuyobora. Kobwa amaze igihe kinini ubundi akora iperereza ko uwo muntu bita ngo ni Fred. How am I supposed to find him? Nigute rero kumubona? That's what he looks like. Ko nta muntu n'umwe uzi ukuntu asa. Find a necklace with a hidden camera. Uraza kwambara agakufe kari muri iyo baga gafite kamera ihishe. Be your eyes in the club. Kuri karabu ndaza kuba nkubereye amaso ugenda muzi. As long as you do your part. Nukora ibyo uri gusaba, John araza kumera neza. Kobwa bamwereje aho yitwa ngo ni ku kabari. Yabanje gutera witwa ngo ni gay, ndetse ubita ngo ni gay. Akaba ari umusore ngo wakoranaga n'inde na Marcel agiye gutera none umuhanagura amafaranga. Abantu baraba gasanga umuntu akora amafaranga mabi afite akabari wenda acishamo amafaranga ye bakagira ngo amafaranga ava mu kabari kumba bava mu biyobyabwenge.
twabonye icyo Marcel ashoboye yo umukobwa avayo bimeze bite yo niba ushaka kubaho itware nkabo ari mu kabari kandi n'umupolisi byaba byiza uramutse utumyeho icyo kunywa hanyuma ukitwara nkaho uri kuri relax duhereze vuduka hakuri no aho hantu ntabwo bajya bakoresha ijambo please wemereza icyo kunywa ku ngako kabisa hakuno sasa hafite umuntu uri kumubwira mu yambaye utuntu dukururama ushobora kuganiraho nawe iki n'iki bamukubita icyo kunywa komeza kwitegereza hakuno kureba hano bari kureba nicyo kibazo uramwita Choyong imyaka 5 namufunze gira vuba rero tugiye kubikora vuba komeza utangira utembere muri club ushaka aho Jimmy ari ugomba kwica umupolisi yakurino nebe. So what's your end game in all this? Biraza kurangira biturashaka iki? Remove some rivals? Ukura mu nzira bamukorana wenda bakubangamiye hanyuma ugafata ikamba rya Rafray. Icyo chaka kirenze ibyo ngiye. Like a true mastermind. Kuvuga nka mastermind maho dungeon. Witwara Agent Chen. People should know the dangers of a kidnapping. Uri mu bantu bashobora kuba bazi neza ibibi byo gucimuta. Shimusa umugabo wawe naza no kumurangiza. Yebe. Eyes right. You may find an individual of interest. Reba hakurya ngiye ushobora kubona umuntu w'ingenzi cyane. That's Jimmy. Bamwita Jimmy. Don't be fooled by his boyish good. Taza gushukwa n'ukuntu agaragara neza. Now find a way to get close. Shaka ukuntu mwegera. Ubu usore bamwohereje ngo ajye kwica. Uwafashe umugabo we uri kumukoresha. Nangije vayo terura hakunino. Abantu bari hano bose babambaye kimwe muri imyenda y'ibirori bitandukanye na ya myenda y'akazi kacu. Twiyambara amakoti. Ya Gwiza Driving School. Shaka gukorera perime neza ugahita uyibona ujya muri Gwiza Driving School. Abantu bihuye we. 078 0282 079 bahamagaraho Gwiza Driving School nebe. Kobwa arangije kunino hari akantu yacometse ahantu ahereza umugabo. Ni mu kabari kuno mugabo. Buni hanagura amafaranga y'uwo mugabo bita muri baje baramubwira aho mwese mugende rebe bamuhaye icyo kunywa kirimo kanini arabavagayo. Sasa waje hakurino no bita ngo ni Marcel Lafleur. Wa mugabo twumvise ngo bose bakora no mukobwa bana ari kugenda yica. Umugabo kuno yicara. Quite a cozy setup you got here. Hano ni heza Jimmy. Tanu heza. Lafleur. You shouldn't be here. Ntabwo wagakwiye kuburi hakurino. Kobwa za kumviriza hakuno abaye. Lafleur ari hakuno. We have a problem. Dufite ikibazo. A mutual friend, Guy, met an unfamiliar. Inshuti yacu bita ngo ni Guy ntabwo yabashe kubaho. Ariko naho naho muri nabyo. Ndabizi ko ari we. You say you did. Get closer. But it seems I got a leak and I need to plug it. Bisa naho mfite abantu bari gutanga amakuru kandi ngomba kubamenya. Two types of people that could have done this. Hari abantu babiri bashobora kuba bakoze bino bintu. Both work for me. Kandi bombi barankorera. Bashobora kuba baturuka ku mihanda cyangwa se baturuka mu nzego zo hejuru. My money isn't safe. Amafaranga yanjye ntabwo atekanye nkeneye kuyimura rino joro. You know I can't do that. Ndabizi ko ibyo ntabikora ariko. What will happen if you don't? Nutabikora kuzi ikintu kiri buze kubaho. Ben oui. Il pense qu'on est venus ici pour jouer une game. Uratekereza ko naje ngo dukine amakarita? Naje gutera ubwoba nyine tu. Komeza kureba. Bahita yicira biko amafaranga y'umugabo ari kumbwira ngo yamuhereza. From my territory. Uri wine. You're out of time. Kill him now. Mwica none agaye cyaguci. I knew it was you. Ndabizi ko byari wowe ngo yaramufunze yaragiye kwicira umuntu tu. Bebe. Buritse gatoyo. Kagabo kari hakurino. Kobwa tangira kwica abantu. Kabara murebe. Nangije itavayo. Tukuna kuri utuntu twiwe yipuweye.
amasasu uyu nguyu ngo ni Jimmy aracika umukobwa niwe araje kwica umufate umukobwa vayo yagukineye filime nyinshi itwa dufilime tw'ubwenge mba n'abatayemo icupa kabari ku mugabo umukobwa uri hakurino mutaha amacupa tumanye gipfunsi kurikira filime tongera guhamagara bamuteye umukobwa ari hakuru ari gukubita babakubitisha ntushingaho kumbe vanayo n'iyindi zinamwita uzita ntushingeho iyo umushinze aragushingura arayigushinga rebe byatinze ngere kuvuga ururimi yahamagaye ngo batabara umukobwa vayo uwo bamwohereje kwica n'uyu bari kwica atitaye ngo ni ibiki gusa abana abagabo bose ari kwica bafite ahantu bahuriye na Marcel Lafere bacaho ni ninjoro babwiye bati kugeza mu gitondo baza kuba basoje akazi umugabo wataha amahoro bimeze bite rebe ndibura umukobwa nawe rebe Kimavayo gasanga uri gutabara umugabo wirukanga guca imisozi kumva umugabo anaguca inyuma kugera hakuno wapi kagabwa kuri akabari bagateye bamukuriwe rebe kobwa vayo yari imyitozo myinshi n'umupolisi ngamaze n'igihe kinahiga karakagabo gutangwa muri Marcel Lafere rebe vayo agira wazapfira kurikire filime bimeze bite kabagira ubwoba rebe Chiwe avaye n'ushinga yo mwitama ndangije za hano tuba twiyanikiye imyenda buriya twanamisha isuku ari yose abantu bari mu mbaraga cyase bafite imbaraga bakorana na Lafere ni bande musoze nana hangarure komeza kuniga mwice Tell me or else. Bwira cyangwa se mwica uyu gusasa bari kumwe ati ica uwo mugabo agamushaka amakuru atangira kubabaza umugabo we umugabo arangiye javayo yasimbutse atazi yari kugana bimeze bite kugatangira kwibuka hari ibintu yibuka byabaye kera ndetse bisa naho hari ibyamubayeho Riri turi kumuhamagara namukujya mu modoka yawe Just give me the next target. Perez igipimo gikurikiyeho Your next target is Nikolai Petrov. Ugiye guhiga bamwita Nikolai Petrov twatanganye muri gereza ndetse gereza zabo bavuga biso yamaze gucamo ubu ngubu Nikolai batwamukize muri gereza A trusted member of Marcel's inner circle. Ati uwo muntu ugiye kureba ni umuntu wa mbere Marcel yizera cyane Nikolai has with him Nikolai afite amakuru y'ibanga cyane akomeye kuri Marcel bakoze kubw'amakuru yawe yatumye tumenya aho Marcel azakora diri butaha He's retreated to a safe house. ubu ngubu bagiye kumutwara muri safe house Already extracted that information. Oh, I'm not talking about that. ibyo ntago turibuze kubivugaho What? iki Let's just say there's part of the puzzle you're better off not. reka tuvuge ko wenda ari ibintu utaribuze kuba wamenya neza miso yawe ni ukugenda ugakura ayo makuru kuri Nikolai Take him out before Marcel does. hanyuma ukamukura mu nzira mbere yuko Marcel abikora I'm gonna need a weapon this time. ariko nagukira intwara Find what you need. bibuze kubona icyo ukeneye cyose mu modoka yawe
wagiye kureba ari kuri asanzwe akora. Send me the address. Here's address. Mfite ubwoba ko izo address ntazo mfite nayo. Gathering intel, your kubona amakuru ariko si byo bintu ushobora. Umupolisi wagiye kureba noneho n'umuntu usanzwe ari kuri polisi yabo. Hari ibiho bari kuvuga yuko ngo bari kugenda inyuma ya organisation yanjye. Ntabwo tukwiriye kwimura inama yacu kuko nge ntabwo ntinya gukora mu ntambara. Singe ntinya intambara n'imirwano. Mupango tarawugumaho. Niba ndi mukuri nk'uko ngo mbora mbikora. Aho bagiye kwerekeza ndahazi. Uno mugabo ngafite ari buze gukorera gahunda yiwe yo ku idiro nyine z'ibiyobyabwenge nyine tu. Uwo bari buze gukorana ari kumbwira ati kubera iki tutabipostponinga cyase ngo tubihagarika ariko yabyanze. Kobwa vayo hakomeje guterwa abakorana muri mugabo. Arongera ashyiramo imitaye. Ndetse akibuka ukuntu John w'umwana mwiza yajyaga mwitaho burara umuntu kwitaho ukavuga ati n'umuntu ari kunyitaho. Rebe kundo kobwa rangiye itavayo. Amakuru agiye gushaka noneho na amakuru ari buze gushaka ku kigo akora kandi yamaze kugisezera ngo ntabwo ari buze ngafite ibibazo ngo bya famiye ngo bimureba ku giti cye. Twamuhamagaye ukaziyanga kujyayo. Gura akadomonete akadomorwa. Kimugenda nako nihugura akadomonete. Bitaho 300 igihumbi 2,500 utsinze agatesti baguha bagukubira kabiri. Rebe kurikira filime bimeze biti ko byaje kurusasa. Haro yacunze agiye itaza mu mashini ye akomeza gukora utuntu tundi hakuno. Ukeneye hano arangije itasiba ibintu byibanga cyane aho bakora ni kuri office. Boss wavayo wiri kandi yarambwiye ngo ntabwo ari buze tayirebesha ntwa yaramutegereje. Niki kijya mbere? I need to talk to you. Keneye kuvugana nawe. Byatinze twigarukire hakuno. Haro bita ngo Marcel abo bakorana bari kwitwa ariko bari kwirira inyama. Sasa ro yabonye akubitwa yamuzanye hakuno asa naho azi uriya mukobwa. Arashso kuri ibyo bintu Bebe ninde ifoke kabona akagoma ifoke mujije no agent wa guverinoma yitwa Richen ngo yaramufunze kingure mamukuramo turabiso wogejweho fata umugabo hano kigabukira mwikorera hebe bono barakundana bakora karakagabo ngo ni Max turubica ndetse Max abari no kurya bono barakundana ibyihe bariko bifite urukundo mujye gushaka kandi ibyo bintu mubikorera uwo agent turamukorera ikiza. Did you find Nikolai? Kugende mushaka mwabonye Nikolai? Oui. Cyane. Foka amaze gutera mu jisho ry'umuntu riri. Ibindi mubi ngo barebye Nikolai ibindi bamurekere. Byatinze umukobwa vaye. Yajana aje kwiba amakuru arangije zano yamufashe ngo yaraje kuganira nawe kumbe yaraje kwiba amakuru twayibonye. Looking a little bruised. Everything okay? I don't want to get into that. Does this have something to do with John? No. I'm here to resign. The position you've always wanted. You're resigning. You should sleep on this. I have.
I've made up my mind. namaze gufata umwanzuro. Where's this coming from? Ibyo biturutse he? That's none of your business. Ntago bikureba. Boss we. You respect Lily. Mu cyubahiro cyawe Lily. What's gotten into you? Niki cyakubayeho? Telefone. Uri kumuhamagara buri kanya. Nkeneye gufata ino telefone. Beau travail, agent Chan. J'imagine que tu sais qui t'appelle. Sasa barakwereka yahamagara none nakakaga ngo ni ka Marcel Frey. Karamubwira bati akazi keza agent Chen we. Reka nizere ko uzi umuntu uri kuguhamagara. J'ai trouvé Nikolai. Pita hano Nikolai yari. Voyons qui arrive en premier. Tuze kureba umuntu uri ushobora kuba ari buze kuhagera mbere. Sibyo? I have to go. Mfite kugenda. Lily. Riri. Naticungo ngo Nikolai amakuru y'amakuru ngafite. Umugabo ufite umugabo araza kumwica. Kobwa itaco. Director Bass n'uriya mugore kumeza kwa mpamagarara mu kupa bavuye ngo kwegura kumbe ragiye gushaka y'amakuru niba yabonye ntumbaze ndetse witwa ngo La Frame Maxel What you did. Byo wakoze bya risk zambaye cyane. Hope you didn't do anything right. Kanizere ko tugeze ukora ikintu waho butse. John's sake. Kubwa John. Figure it out, so that's what I did. Bambwiye ngo ngende menya amakuru nicyo nakoze. Just you realize LaFleur is mobilized against you. Kanizere ko ufite amakuru neza yuko Maxel ashobora kuba afite abasore bagiye kukwerekezaho. Bagiye kukurwanya. Kuri kumurwanya ndetse ubwo nagomba kukurwanya. Twigarekire hakuno. Status? Bigeze kuki? Byose bimeze neza. Check it again. Ongera checking turebe. Araho batwaye ngo wa mugabo ngo watanze amakuru. Bita ngo ni Nikolai. Yaparikaga. Ndetse haparitse umukobwa. Ndangije avayo bambwiye ngo hano araza kubonamo intwaro afata pistole na silencer. Bino bikorwa n'abantu bakora ama operation y'ibanga ndetse n'abicanye gusa umukobwa avayo. Urumva nk'umupolisi ntabwo yaberwaho mugenzi cyangwa se ibandi bayitwaye. Ganda. Yeah. Verisiyo Spare Parts zo modoka zose muri kubona bazita Hyundai harimo na Kia. Mu Rwanda rero zikorerwa ahantu hamwe gusa ni abasirimu twese tujya gukoresha imodoka. Bano kubasa kube kobwa yabagezemo kubita bene wabo. Rebe. Avayo Barabas. Kugabo twumvise ngo nabazaho ngo umupampe waherereye avayo babantu bakundana. Baba mu rukundo ngo bakora bitwa ngo ni Marcel twamubonye nakagabo kari seriye ibi byose biri kwa mwijoro rimwe sasa barakwereka Nikolai bari kwirira imbere yatanze amakuru cyane yibanze bamufungiye hakurino we knock it off cicika waziba cyane ebe Yeah, Verisiyo Spare Parts akadomo.com bahamagara kuri 07 910 9325 kumbe hakuno. Hey, don't shoot. We utaza kurasa. Who are you? Uri cyane. Hello. Yewe. Boyo. Umugabo ari harafunze abana n'ufunguza umukobwa hano. Kumbe abasore ba Maxel baje hakurino. Kobwa bamaze kumenya ko ari hakuno basanze abasekirite bari bahari dunzego ba We need to get you out of here. Tukine kuva hakurira. You will tell people put Uraza kubyumva abasore ba Mercedes bamara gushyira isasu umutwe wawe se. Twagiye vuba. Bamufunze. Byatinze. Bamuterurana n'intebe bamuziritseho. Niba babigenze biti. Ya ntebe yarayicaye ariko reba yifite imbere ye. Ntebe. Vayo. Gake cyane. Yeah. Kurikire filime bibeza biti. Rebe. Kumbe abava vayo. Arabica gake cyane. Wamutumye ngaramwizeye cyane. Ntumbaze ngo ninde? Yari hakuno. Nikolai wakorana ngo na Marcel La Frey mu rwego rwo hejuru cyane. Ndetse ngabitsa amakuru ya danger. Kobwa ngagomba
kuyamukuraho bebe sasa to fighting cyuma bebe bavayo gaki umugabo intebe bari bamwicajeho bakamushyiraho amapingu ayifite imbere ntumbaze uko babigenje bimeze bite bebe kumbe fighting to fire mwijima gabari hano ari kumva ukuntu bari gukubita abantu kobwa uri hano ntabwo asanzwe avayo gake fire kumbe avayo kupuri Juliet barabanza bakanasomana bari urukundo ni rwiza ushobora kubagira imwe kubera ko ngo bakundana kumbe ni babi ni abanyabyaha mpuzamahanga fire bavayo to kobwa bano bacu umugabo uri hano aratuje cyane wagira ngo baraziranye kugera hakuno bano bavayo kurikire filime bayise ngo iki none za filime umenye izina ryayo iyo zirangiye ushobora kwireba utayisoza ntuzamenye ngo yiswe ngo iki warebye filime ya Skove yitwa gutya tishwida kandi warayirebye kubera iki barakwereka kobwa vaye mugaba musize ari inyuma za hakuno kwaya masasa arashira Marcel wants you alive. agukenera uri muzima. How about we settle this the old-fashioned way? baretse ibi tukabikora mu buryo bwa kera. How about I put 2 in your chest? wagushyira abiri se mu gituza. Might be hard with no bullets. yakugora cyane nta masasu ufite. twabyumvise ko washiriwe. We'll make it fair. katubikore neza ahubwo mu buryo buri fair. tutaguhemukiye cyase ngo tukuryamire. urebe kobwa nta mbunda afite nabo bafata izabo zikubita hakunino niko ko dufite ubukwe kuwa gatandatu twabikoze mu buryo buri fe urebe keneye ibikoresho bya elegitoronike bicomekwa ku mashanyarazi y'amagare n'ibindi bisa nabyo. Unique Nzari Limited abantu b'Inyagatare ubwo mba mbaraboye tumenza shu arabanza hagiye umugabo. Your girlfriend isn't joining us? Kobwa we ntabwo ari buze kuza se sheri wawe ari buze kutujoining. She likes to watch. akunda kureba kabarasto bebe n'umukobwa ngo Marcel amukina n'ubuzima amubaze igituma ari kwica abantu be kigabo ni igisori bebe fight wapi igisori kijya kumusoma barango no gutuma ngo sheri waza dafushi bebe yaguciye inyuma shu vayo urebe kaguciye inyuma akira fighti to putsi bebe kurikire filime to fire tuwe umukobwa hano utuntu turi hano ntabwo tubaho tugome nutwegera twande tw'umugabo komeza kureba umwe arajyaho undi akavaho kobwa arazifunga ibyo byose bari gukoresha ku bera umugabo we wafashwe fighting to kebwe to
rebe bigeri bicyane uwo mwereje ambwiye ngo aramwizeye rebe wapi bigeri fight do kwa shirara kubitwa bara kubita mwisura kandi mumbe barareba Romeo we to fata icyo cyomora no usura tazanyicira bari bishe Juliet ngo ni Romeo na Juliet rebe kabakira gije kivayo baramuteranira bimeze bite ngo bamukeneye kumushyira boss ari muzima rebe kumbe kobwa wapi para kubita umupolisi ni mubi ariko byanze ndangije bavayo bibeze biti ibi byose ari kubikora kubera umugabo we ngo wafashwe fatakaguha n'undi ajya kuniga bikore cyane niga cyane bajya kuniga umukobwa binabikora mu buryo bukomeye cyane kambikore mu buryo bukomeye cyane yafashe akaguru bumva yakavune ko bamubatumye ari muzima hebe kikabukira kiniga umukobwa mbaza ibyo arimo kure cyane bikore cyane binkorere cyane bikore cyane umukobwa sasa shyira muniga kiri kuniga cyane buriya umuntu akuniza urabanza ugahwera ku mbere y'uko umwuka bakunino buri abagabo ni abanyantege nke abakobwa barabazi umugore ari hariya hasi numbaze ibyo arimo kutuma uyu ari kuniga umukobwa rebe umukobwa amanuka hasi ahe umugabo yabitse imbunda ye ajagaraye faya ho wongera apfuye Romeo faya mukurikire baramumukurikiza Juliet na Romeo ngo barakunda kandi bikundana birajyana ko bagafayo bahita zakuno agatebe na bya bitara bagucana iyo bagiye kukubaza ibintu udashaka kuvuga I know who you are. uriho ndamuzi ndakuzi ndetse n'ukora ndamuzi Give me the intel, Marcel. pereza amakuru ya Marcel makuru fire Wait. Buritsi gato You have no idea what they're capable of. ntabwo uzi ikintu bashoboye Oh, late to be worrying about that. wakerewe cyane guhangayikishwa n'ibyo bintu sasa arabanza mutamoye amwumvisha uko rimera Fine. Okay. I'll tell you. Ndakubwira. Marcel. He's linked to your agency. Marcel afite ukuntu akorana na agency yawe. I already know that. Ibyo nsanzwe mbizi. What do you have on him? Ikindi kintu muziho ni iki? Then you idiot. Nta kintu ndi guhisha wa kintu. Get it? Marcel wanted me. Marcel yashaka ko mba ndi hano. Wanted me to tell you, and I did. Yashaka ko nkubwira ndetse nakubwiye. Spoon fed you. What are you saying? It was a version. Biriya bintu byose byari agatego kubashuka. For people to do the real exchange. Kugira ngo we n'abantu be banyu bagende bagurana ibintu. Where? It's above my pay grade. Ibyo ngibyo. Ask for a raise. Cyane babwire bakongera amafaranga niba batabe. Compound just north of the city. Hari ahantu bafite hari compound ndetse hanze y'umujyi majyaruguru. Majyaruguru umujyi. That's all I know. Ayo niyo makuru yose mfite. Well, Nikolai. Yes, Nikolai. I guess you're no longer of use. Ndakeka ubu ngubu nta mumaro kimfitiye. Please. Bebe,
atangira kwibuka kera bari bamwicoje nawe nambara arwanye yarwanye byinshi. Nikolai sasa ngo abafite amakuru menshi cyane ya Marseille ndetse abantu bashobora kuza gukora radiro ngo ni majyaruguru y'umujyi. Telefone irasona. Rebe. Yeah. Is it done? Byatunganye. Cyane. It is. Byatunganye. You disappoint me, Lily. Really urantengushye cyane. Husband will pay. Mugabo wagiye kubyishyurira. If you hurt him, Numbabaza ndaza kukwica. Like you did Nikolai. Nk'ibyo wakoze kuri Nikolai ntwaye gasopo. Batangira kubabaza John yumva. And next year, oh, you can scream better than that. Ubutaha ushobora kuba waririmba birenze aha ngaha bari kuririmba John bamuririmbisha za. Come on, Lily, you can do this. Wabikora. I'm begging you to. John ari kugusaba ngo bikore mwica uwo mugabo. Kumva umeze ute John avayo. Bari kubabaza umugabo bimeze biti babarire. Fire. Uko yarangije Nikolai. Birajya hasi. Buriya rukuntu buta. Biri we. Uri kunyumva neza? Biri? Uri kunyumva neza bari kumuhamagara. Aze kwica umuntu. See, you just needed a bit of motivation. Reba nawe ukeneye ko tukumotiva gusa. There's a storage device on him. Hari akana afite ka device kaka USB kamwamburi. Kamenya umutwe. Bayo. Fata flash ya kuri no. Rebe. Byatinda twigarukire hakuno. Bano sasa bameze nk'aho bagira ngo bacuruza ngo za matera. Matera yanjye uyu munsi ndarara nyicagaguye. Ndebe ko nta kintu kirimo. Havaye boss. Baxel, Lafrey. Les gars sont éliminés. Abasore bose bapfuye babamaze. Il a compris Romeo et Juliette. Harimo na Romeo na Juliette. Yeah. Yo arakibyo ni imiganizi. Birimo ubugeni. Boss arakireba. Regarde-moi ça, un homme éduqué. Roméo, c'était ton ami. Ariko ngo wari inshuti ngo ya Romeo ngo na Juliette we. Cyane. On devrait t'appeler Mercutio. Wigeze wumva inkuru yiwitwa ngo Makisio? Makitio. Makitio sasa babonye filime ya Romeo na Juliette. Makitio bari inshuti ya Romeo. Tu te rappelles de ce qui arrive à Mercutio? Uribuka ibyamubayeho umugabo ngo ni Makitio? Boss. Boss. Nyabyara mugendekeye nabi. Mukora akazi. Waba pampe banjye barapfa bibyegera byanjye warangiza ugasiga mukobera akazi. Yarabirenganiyemo kubera gusekera abantu baseka mu bibabaje. Kobwa arangije vayo. Bimeze biti bamaje kumuha amakuru yaho bitwa ngo ni Maxel uramugabo agiye gukora operasiyo ye. Ndetse uramugabo ari gutegura ndetse yavuze ko atari buze guhagarara. Ubwo ngo ari kwatakwa. Yeah, ibikoresho by'ubwenge Unique za Limited bahamagare. Do you have the key, Lily? Really afite ipfunguzo? Cyane zifite reba ukuntu ari kwireba iganza bya kure. I'm sending you now. Ubu ngubu ugiye kuzitwara uzigeza hano ngiye kukwereka kukorohereza. Information tying Marcel. Aho hari amakuru ari ko Marcel. Officials and members of your agency who are corrupt. Ndetse n'abofisiye bagize agency yanyu bahawe za ruswa bakorana. Marcel thought it was best to hide it right under their noses. Bisa naho Marcel yabashe kuba yaba umunyabwenge cyane kubibahishano batayibona kandi biri hafi yabo. What are you gonna do with it? Giye gukora iki rero? Say, katuvuge wenda ko justice will be served. Ubutabera buri buze gutangwa. Turi buze kubikoresha. I do this. Nyuma yo gukora ibi ngibi, You'll let John go. John suraza kumureka agende. We'll discuss your husband. Suraza kuganira ku igeno ry'umugabo wawe. Completed the task. Numara gusoza task. So my boss reached out with the idea of me starting to work remotely. Boss wanjye yambwiye ko ngagiye guhurika nkajya nkorera hanze. Kibuka umugabo we. Tuve mu mujyi tugende. Tutishimye. Did you move my ladder? Cyane kujya ku rwego rwanjye. Byose uri kure kubikorera umugabo we.
Hey, look at me. Reba. Ndetse igihe yari afite ihungabana umugabo we nawe wamubaye hafi. Buriya hari abantu baba baragiye bagutabara bakaba hafi yawe. Igihe mwebwe abagabo banyu babateza ihungabana, bano bo ihungabana barimarwa n'abagabo babo. Ureba icyo umariye umugore wawe cyangwa se umugabo wawe, umara ihungabana cyangwa umutera ihungabana. Kubaka sosiyete bitangirira iwawe. Umenye ko witwara iwawe, uhinduka umwana mwiza. Bananabiye urebe ko bwavayo. Kurikire filime. Ndetse yaje yumva karirimba atakani ku kanya. Ataho nkubona uhagaze. Ati byari meze neza kugeza akari mu mukobwa ari kumva ndetse atwaye imodoka za modoka zo mu bwoko bwa Hyundai ndetse na Kia. Zikorerwa ahantu hamwe gusa abasirimu niho duzikorera. Really warenza aho twari tugiye kwerekeza. Ko ntago ariko bikora. How it's gonna work now? Buri ko bigiye gukora none ahangaha. This USB out the fucking Wumvaga ko nibuze gufata. window. Urumva shaka ko nibuze gufata ino USB nkayita mu idirisha. Okay. Yanze kumva sasa bambwiye ngo ajyane John. Ira USB ntago ari ijyana. Baby mfite ubwoba. Hano ubwo nzi wondiwe. N'ahantu ndi. So sorry, John. Babari John. For everything. Kubwa buri kimwe. For making you feel isolated. Gutuma wumva nka wagira ngo nagushyize mu kato ntahari. Work always coming first. Iteka ryose akazi nkagashyira imbere. Okay. Bring him here. For not being able to save you. Come here, John. John vayo hakuno umugabo ari kwati munzane John hano. Save you, John. Ntabwo nagutabara John. Igihe kirageze. Know that I love you more than anything and Usugomba kubimenya basi ko ngukunda kurusha ibindi bintu byose. John we. Ko bwanze gutwara kahise bika. We don't have time for this. Haje dufite uri gupanga ikirere. Figured out, didn't you? Umbaga ko wancubaye. Did your research? Buno bwo wankozeho research. You knew what kidnapping John would. Urabizi ko kurushimuta John biri buze gutuma. Could bear see him go through what I went through. Urabizi ko ntari bwize kwihangana kubona John ari guca mu byo naciyemo. You thought I'd fall in line. Wumvaga ko nibuze kujya mu murongo ushaka. Think about this, Lily. Bitekerezaho neza Lily. Lily yanze kumva. Says you're one of the names on this key. Okay. Ushobora kuba nawe uri amazina yawe ari kuri no flash. No, I'm warning you. Ngiri kugwereza gasopo. Once I'm done here, nimara gusozana. I'm coming. Leta za kukureba. So you better find a good hiding spot, mother. Ushaka ahantu uza kwihisha ubwo heza. Ko bwafasha amakuru. Ufite amakuru hakurya iriya. C'est Daniel, d'accord, oublie ça. J'ai déjà investi trop de temps pour laisser tomber. Tumaze igihe kinini tubishura ama igihe cyacu ntabwo twabihagarika. Kuki kumbaza ibibazo twaza udakeneye ibisubizo byabyo. Sorry uzi ibisubizo byabyo. Hello? Kubaza turi umukobwa natwe kwinjira muri byacu turaza kubigenza gute? Asaba kwereka. Directeur Basi yaje akuriro. Lily. Biri we kureba ririwe. Iri twabonye hari amakuru afite wakomeye cyane wari kumukoresha ari gukeka ko nashobora kuba ari kuri iriya listi y'abantu ngo bakoranye n'uriya mugabo w'umunyabiyobyabwenge. Biravayo. Lily. Riri. Kwe kuzimu kwaba babariri. I need to know I can trust you. Kire kumenya niba nakwizera. Trust me. Unyizera. Hands up. Zamura. Biganza. Bebe. Kurira ari studio para gufotora neza cyane. Musanze hafi aho ngaho hafi ya gare. Cara hasi. You have a lot of explaining to do. Ufite byinshi byo gusobanura. Kwicaza director wawe ariko yamaze kwegura twebonye. Yeah. Kubwa fayo. How long have we known each other? Jene tumaze ikirigari kituziranye. 7-8 years. Kubara kuba ari nk'irindwi cyangwa se 8 myaka 9 yego 9. In those 9 years. Muri iyo myaka 9 wigeze umbona mbeshya wapi? Wigeze ubona se ncukana wapi? Break the law. Hari amategeko wabonye nica wapi? Lily. Really? It's me, Cindy. Ni ngiye banyita Cindy. Wavugisha. You know when I was kidnapped. Uri bukubwo bancimutaga.
fear. Nari mfite ubwoba bwinshi ntasobanukiwe ariko ibyo bintu byarampinda byaraduhinduye ngewe na John kurikire filime kuri agashikaguri ku mugabo akamwitaho nabyimagine ntabwo wigeze utekereza ko wava mu bintu nk'ibyo ngibyo bebe byamubaye umukobwa basigaho mukaraga iminyururu imbere biragenda bikagira icyo bigukoraho bigasiga inkovu. When I got out, ubwo nasohokaga I was lost. nari naratakaye n'ubundi narabuze. If it hadn't have been for John. Where are you going with this? Iyo bitaza kuba John saho ngaho uri kugana nihe kuri uramutse ukeneye bufasha wambwira tukabugushakira. Cindy You're not gonna like this. Ntabwo ugiye kubikunda. Twigarukira hakuno ari kubwira uriya mugore uri ufite depression ibintu urimo wabyaye kugita ushobora kubwira abantu nyine wizeye sibye ko rimwe na rimwe hari igihe wizera abantu batabakurangiza ibintu byarahindutse ariko bari abantu bareba filime zanjye bari abana beza uramutse ushanze n'umuntu ari kureba filime yanjye ugihita umwizera. Almost unbelievable. Ibintu ntuvagira ngo ntibyindira agari byo kwizera. I mean that John's dead. Kumbwira ko John yapfuye. You. Hanyuma wowe you killed Guy. Kambwira ko ari wowe wishe Guy. Kobwa yamubwiye byose. Tureka munda hasi. I was manipulated. Bantutse. But I'm here now and ariko basi ntihakunda shaka kubikora nkabikemura. And by who? Nindagushutse. My current guess is someone in power. Ubundi gukeka n'umuntu ufite imbaraga. Maybe within our own agency. Ndetse akaba afite atana kuri na agency yacu. Careful. Niyo mpamvu nari mfite kwitwararika. Bizuti. Ari kubwira Cindy ni director ba Cindy. This sure. Ngirika kanuza afite aka flash ukariha amakuru menshi cyane. Y'abantu bakorana nande na Maxwell ndabyumva. I'll be right in. Does cool. The sting is already underway. Neza iperereza cyangwa se operation yo gufata uramuga bari mu nzira. We have to warn them. Dufite kubahereza gasopo. Cyase tukababurira. Ibinsigire. You've done enough for tonight. Wakoze bihagire no joro. Wapi? Nikolai gave me the location of Mark. Nikolai yampaye amakuru yaho Maxwell agiye gukorera. He's gonna kandi agiye guhita cika. Operation yari buze kubera. You can handle on your own. Ibi ni ibintu utakemura ku giti cyawe. Intel to HQ. Aya makuru ngiye kuyatwara kuri headquarter. Ndazi kwamagana ningira amakuru mu yandi mbona. Really? Yizera. Bo yizera bakorana. Amukubita ya flash iri hamazine yose y'abantu bakorana muri agency yabo bakorana n'uramugabo ngo ibyo bwenge ndetse n'umugabo wagatangaza ngo udasanzwe. Yeah. Gorilla Lens Studio bamagari kuri 078 07 41 6 ufite ibirori uherereye Musanze hafi muri quartier zabo bafotora na hariya hejuru iriya bafite abantu benshi cyane bakoreza bakagufuta iwawe barahaza barakwereka sasa hano hari imodoka zitwara nkaho zitwaye amanuza amamatera kumbe ziba zuzuyemo ibimogi bimeze bite? Yeah. Bandi kubaha show ni powi avayo umugabo bundi wamenye ntabwo ajya cidika. Marcel wanted me here. Bakiseri yanshaka konza hakurira. Ones on the streets. Akibuka none amagambo atabantu bashobora ko bari kungamba n'abantu bakora ku mihanda cyangwa se abantu bari hejuru bafite imbaraga. N'abantu bangahe bari gukorana Rafael. Ntago bizi. Something to do with John. Ese byafite abantu bero na John ko terateranye tuntu kutundi. Yarari kuyobya kugira ngo muwe n'abantu banyu baze kubona ukuntu bakora exchange cyangwa se bagurana ibintu. Nubwo bitwa Mr. White. After unity ikomeye cyane. Yizera ko ushobora kuza kuyobora mu gitondo. Akibuka buri kantu ku kandi. Akibuka yica abantu. Dore bitongo Mr. White. Bebe. Ariko yambara hakurino bamuhaye amakuru yahari buze kubera iki? Kubera ngo igurana. Kurikire filime ndetse kwizera ko umugabo ngo yamaze kwicwa. Yeah. Mukobwa yaje hakurino
yambara neza neza nk'aba bamotari yarangije ahita aco bari hakuno sasa ugiye gukora operasiyo ya nyuma no gucuruza ibiyobyabwenge nangiza ahita yigendera bicaza boss One of your agents keeps crossing umwe mu ba agent banyu ari gukomeza guhura nanjye mu nzira zanjye from my life. ndetse ibyo ngibyo ndaza kubyita nko kugerageza kunyica. What agent? Mu agent. You. What? Teza ko ni ikigoryi ngo ni ikigoryi bikomeza kwitwara gutyo. Kano kagabo sasa uri gukora ikosa ikungu gakorana n'uyu nguyu ntago njya nkora amakosa nako gakorera hehe muri agency yo ko bwabivumbuye ndetse ku kagabo gira ngo mwabonye ko yamaze gutanga flash iriho amazina ashobora kuba rebe iriya amazina y'abantu bose bakora na karakagabo muri Marcel arangije avayo wari kumwohereza ntumbwire ngo ninde ngo turamumenya filime ni turamenya izina ryayo nabwiye ngo turaza kurimenya filime irangiye kumbe ko bwabagezemo avayo kwamaza kuri filime zacu ibikorwa bya bikamenyekana hirya no hino mu Rwanda twandikire kuri 0782542321 biba byiza iyo duhamagaye ari kuri serie ubizi neza ko tugiye duhamagara gutyo gusa wapi kobwa vayo fire barakuri kwa mugabo nawe bahise bamwivugana amaraso bashanyisha hakuno tangira kwica abantu bamenye ko yaje fire fire stop fire kurikire filime kobwa vayo tangira kwibuka ibintu byamubayeho cyangwa baramushimuse ndetse ngo abandi yavanye ihungabana yakijijwe na John mugabo we none ngo John bamwishe Oyo kureba hano harabishwe barashwe akibuka uko byagenze na mbere abo nabari kurasaka kanya naba yagendaga kurita kera icyo gihe bari bamushimuse nabwo rebe boy fire do fire yeah kurikire filime kobwa akibuka ibya kera ni nako arwana na bobo neneka ku mugongo w'umuto kwijusi ry'umuntu fight yabitereye we do fight do we bashyira hasi ntibyatinze wiyohereje ibicuruzwa byiwe amafaranga arayabona nibandi ngo rikorana n'abantu baba mu nzego zirirwanya ibaze nari ku muntu ukorana n'inzego ntibyatinze bimeze bite mambo vipi banyita Skov ubundi busanzwe nunyumva ntuzanshidikanye cyangwa se ubure kwizera ubundi ngiye nanga icyizere barakwereka sasa kobwa yakangutse yisanga hakuno hari kwambara twatumeta twe ntago birenze cyane kandi dushobora kuba twatangiraho gusa gahagije tu niko mada indakohereje darling byakurangiranye ibine ibyo ntacyo urushye anamutamo urabizi uri na boss mwenyewe kuna ari
kumva za sirene uzi impamvu buriya Parce que toute ton équipe est... kubera ko buri muntu wese uri muri timu yawe mwishyura usibye wowe shyira hasi sirene iza mpuruza za polisi iyo zije nk'ahantu tangira kuba katugukiza no maraso ugaba ngakunda amaraso no kuyashushanyisha. Je te demande encore une fois. Kanongere nkubaza. Qui t'envoie? Ndakohereje. J'admire ta persévérance. Reka nemere gukora cyane kwawe. Ça va faire durer le plaisir. Ouais. Pita umugore. Umugabo kubita umugore ariko. Yamubaga. Cha. Baye ubuntu bw'ubumeta hariya. Bimeze biti. Mugabe bamwishe. Byose bitangijwe n'abantu bashakaga kugira gute ariko n'ubundi misiyo yari afite ngo mu gitondo yari yo gutera no mugabo bakamufata. J'ai toujours aimé la couleur rouge. Iteka ryose nahoze nkunda ibara ry'umutuku. Voilà, voici cette couleur-là. Ati uba ku mihanda ino bara ry'umutuku uragenda ukarimenya ugomba kurifata nyine ukarimenyera nyine tu. Kimukaraga hano. Ni umurara. Vayo. Je te le demandais une dernière fois. Mahirwe ya nyuma ni ndakohereje. Qui t'envoie? Bwira ni ndakohereje. Shira mu maso. Urebe. Rangije vayo. Kurikire filime kubita tumeta twe hakurino aza kwambara utundi tuntu kuba bwarahaguruka avayo yambara ikigabo ni ikigumi ebe buna sasa ka kuma katakaye za kugafata kumenyo to pata umukobwa wapi ugarabara zirya rebe kurikire filime nakubwiye ngo banyita Squav rebe shira amenyo bari kumukoma hano umukobwa giye gukora ikirere giye kumfunga se mada polisi we wapi I'm gonna kill you. Giye kukwica rangije avayo fighti bifunzi wapi to kigabo ni kibi to fight to kubwa wapi to gipfunzi terura abashi hasi baribiranga fighti to fatiraho gafite imbaraga fata umukobwa shira hasi kurikire filime kirangije gifata umukobwa rebe tangira kuniga hakuri kurikire filime bimeze bite kobwa ari kureba agakufe k'umugabo yamuhaye tangira kwibuka ukuntu byamugendekeye fata iminyururu bari muziritse bari kumukubitisha ko yishe umuntu
hano naho bari kumuniga kubyibuka ikigabo kiramuniga ya bimeze bite kurikire filime rangije fata hakuno funda inzu cyuma uruti ni bya bituruga ngo rukunda umeza rushushanyirizaho fatiramo we wapi rebe vayo ongera kubitara fata neza bra hari ahantu kiba cyagiye kigafata ku nyama y'ingenzi rebe datawe to wapi kobwa niba abantu bihambira yagukubitiye umugabo avayo bimeze biti ibyo byose yabitangiye bari bafashe umugabo we ndetse umugabo we ngo bamwishe nize umugabo imbaraga zacitse buriya shyira hasi atyo barongera bari yica kandi ubwo ari gukubitisha cya kintu yambaye avuna kuvuniye umugabo ngo ni Marcel Fra ndangije avuye ku gafukufe ke umugabo yamuhaye aza kwambika ikigabo hakuno na kiniga bari bamubwiye ngo bereke ntabwo wabikora wenyine ngo babanze ngo bajye kubyitaho ariko dore arabyikoranye hari abantu buriya baba bashoboye murigishije udukufe kufe n'utwo umugabo yaba yamuhaye rebe araca yapfuye nk'uri ku musaraba urebe nyerekera kuri Instagram yacu bayita Scoff following ujye umenya amakuru y'ibigezweho hari igihe mpamvu udafite amakuru muri kwibaza ngo aho mwakura amakuru kumbe Instagram yanjye baha amakuru umukobwa ntibyatinze naho gwa hasi umunaniro si ikintu buriya ntibyatinze bakwereke sasa ntibyatinze hakuno hari uwaje afite nkoni ya gatatu aza kureba boss kuki ndi hakuno nagomba kuba ni gutanga uburyo ki debriefing ni kwa kundi ugenda ukavuga ko byarangiye nyine tu But it's me who'll be doing the debriefing. Nibyo ariko ninjye uribuze gutanga raporo y'ibyabaye. Have a look. Berebe hakuno. Rebe kumba gutanga raporo y'ibyabaye ko ne operation yose yakurikiranye none ngura nibuze kumbe barakwereka umugabo waracyari muzima. Rebe bamweretse umugabo we birani ibiki Vamagambo witonze kobweta co Aren't you least bit curious? Tama tikufite se kumenya ibyabaye bisa naho bari babizi ntago mbyumva You will if you have a seat. Niwicara uraza kubyumva basi kobwa rumirwa intambara zose yarwanya zigari kurwana ku giti cye kumbe agency yari ibizi n'umugabo we ni muzima. As you can see, John Kukuri kubibona John ameze neza. He was never in danger. Ntabwo yigeze ajya mu byago na gato. Bishoboka bite? AI was used to send AI yakoreshejwe kugira ngo yiganijwe ryiwe. Why? Kubera iki? Some would say motivation. Kubera yuko ndamutse mvuze ngo motivation. But mostly to see if you can function in twagombaga kureba niba ushobora gufukura extreme circumstances. Muri situation ihambaye cyane igoranye. In a test? Ushatse ko cyari kizam cyane.
Not only did you pass, ntabwo wagitsinze gusa, you excelled. ahubwo warushije n'abandi bose. Vision you applied to. Division uri kwinjiramo, uri gushaka kwinjiramo, uri kwapurayingamo, ikora n'ubundi mu mwijima, igakoresha tactique zidasanzwe, abanyabyaha tukabazana imbere y'ubutabera nk'uko wamaze kubikora. I killed people. Ariko nisha abantu, ukuntu yica abantu, amategeko nayishe. Kuko rero unconventional. Dukoresha uburyo budasanzwe. Byose bakoze Mr. White. He works for me. Arankorera. It's my unit, Lily. Ni unit yanjye Lily. Ntabwo irari unit ari ya Mr. White ari wazanye igitekerezo. Put me through this? Byose ni wabikizemo. You wanted Marcel dead? No. Washaka Marcel afase wapi? I wanted his intel without anyone knowing. Shaka makuru yiwaza ariko hatagize umuntu umenya ko abaho. Marcel gupfa kwe byari. Well, happy byproduct. Byari nk'ibintu twabonye ku ruhande ariko byiza tu. Happy fucking byproduct? Bintu byiza mwabonye bya. For the theatricality of it all, but it was necessary. You profiled me. Wanyizeho cyane warantesenguye. Napping. Johnny kumushimuta. Knew I'd bring the intel to you. Warubizi neza ko ayo makuru ndibuze no guhitanya kuzanira. An educated guess. Cyane nabyizeho. Yes. Ushobora kuba wasoza misiyo ndetse byakunze. Wankoresheje. What we do is hard. Icyo dukora kiba gikomeye hakuno. Ndetse bikenera ko dutanga ibitambo. Remember. Ibintu babyibuka ko nabikubwiye. Apply to the division. Division ni wowe yapurayinzemo ngo tuyigushyiremo. Twagomba kugucisha hehe? Sikobwa byose byateguwe ndetse babimucishemo babizi. None bogo. Ugabo we ni muzima nta n'ikibazo yagize bakoresha AI. Yiganijwe rye. You have to make a choice. Ufite guhita mu bwoba. Baje kumushyira hakurino ngira kubona mu mbebe kandi yari yamusize. Abantu bakundana buriya nago wagira gutya ngo uvuge ngo iki niki, buri abantu bakundana ushobora kuza ukajya muri timu yanjye ko batangiye kumubwira kobwa ya timu washakaga kujyamo, timu ya nyayo ukaza ukayinjiramo. I always knew you were capable. Iteka ryose nari mbizi ko ushoboye, ubwo bamaze no kubigaragaza. I will demand even more of you. Ariko nzagusaba ibirenze we gusa. Your marriage. Barashatse urabizi urushaka urwaye narwo buzarusa. Never know the truth. John ntabwo akwiriye kumenya ukuri. Or cyangwa se you can return to your life. Umukobwa yahisemo cyangwa se uzahitemo usubire mu buzima bwawe nta birenze. Umukobwa asigaye azinduka akajya ku kazi. Yeah. Bimeze bite? Bambo VIP barakwereka ari hakurya imasoro. Imasoro ho muri Amerika. Rebe. Due to your knowledge of our organization and activity. Ariko amakuru ufite kuri organization ndetse n'ibikorwa byacu. Bizatuma utajya muri agency gusubireyo ndetse tuzahora tugucunga ubuzima bwawe bwose busigaye. Ko bamubwiye. Bimeze bite? Guhitamo ukajya mu kazi ugakora ariko nyine ukareka gushaka. Cyangwa se ukava mu rushako rwawe John atazabimenya. Cyangwa se ukagira gute? Ugasubira mu buzima bwawe ntusubire muri agency. Ndetse tukazahora tugucekinga iteka ryose. Kobwa nago tuzi ngo yesemo iki? Yaje kubitekerezaho filime nuko bahise filtrate cyangwa se kwa kuntu umuntu agenda kinjira abandi abantu biwe banzi be cyangwa kinjira abantu ugiye kubaneka. Filtrate. Yeah, ni za filime z'ubwenge je banyita Scove. Yeah, bye bye. Nakunda sana ukene kwamaza kuri filime zacu. Dukurikire uduhamagare kuri 0782552321 cyangwa se kuri Instagram ayita Scove1 na YouTube channel yitwa Scove Films. Yeah, bye bye. Bagutegure ngabo. Ciao ciao.